Ako pogledate ovu tabelu, primetit ćete da ne postoji bilo kakav logičan redosled prikaza podataka u njoj. Učenici nisu poređani po razredima, niti po proseku, a ni po njihovom imenu i prezimenu. U Excelu je veoma lako i brzo sortirati ovakve podatke, bili oni izraženi u brojevima ili slovima. Recimo da želite da razvrstate učenike po razredima. Obeležit ćemo bilo koju ćeliju u ovoj koloni, a zatim odabrati opciju Sort and Filter, pa Sort A to Z. Recimo da želimo da sortiramo učenike na osnovu njihovih prezimena. Ponovo ćemo obeležiti ćeliju unutar kolone sa prezimenima i odabrati opciju Sort A to Z. Ovaj put ćemo to da uradimo na malo drugačiji način da biste znali gde još možete da pronađete ovu opciju. Idemo na karticu Data, a zatim A to Z. Ako sada obeležimo jednu ćeliju u koloni sa finalnim ocenama i sada odaberemo Z to A, vidjet ćete da na ovaj način možemo da sortiramo redove i po vrednostima izraženim u brojevima. U ovom slučaju A to Z se odnosi na sortiranje brojeva od manjeg ka većem, a Z to A od većeg ka manjem. Hajde sada da zađemo malo dublje u ove opcije i izvršimo malo zahtevnije sortiranje. Recimo da želimo da sortiramo učenike po razredima, a unutar tih razreda da oni budu raspoređeni na osnovu njihovog proseka od najvišeg ka najnižem. Odabrat ćemo čitavu tabelu tako što ćemo pritisnuti Ctrl a zatim u kartici Data odabrati opciju Sort. Otvorio nam se novi prozor u kome ćemo u polju Sort By odrediti na osnovu koje kolone želimo da sortiramo podatke. Odabrat ćemo razred iz padajućeg menija. Sort On nećemo menjati jer želimo da razvrstavamo na osnovu vrednosti, dok ćemo redosled da podesimo od A do Z. Ne treba da vas brine da li će biti prikazani prvo svi A razredi, pa svi B i tako dalje, jer Excel uzima u obzir i brojeve. Budući da želimo da razvrstavamo učenike i na osnovu njihovih finalnih ocena, a unutar razreda odabrat ćemo opciju Add Level kako bismo dodali još jedan kriterijum. Zatim ćemo iz padajućeg menija odabrati finalna ocena i promenit ćemo poslednju opciju u Largest to Smallest. Kao što vidite, pošto se u toj koloni nalaze samo brojevi, opcija za određivanje nije A do Z, već Smallest to Largest, odnosno od najmanjeg ka najvećeg. Za kraj ćemo odrediti još jedan kriterijum po kome ukoliko dva učenika iz istog razreda imaju istu ocenu. Prvenstvo ima onaj učenik čije prvo slovo prezimena se pojavljuje ranije u alfabetu. Kliknut ćemo na Add Level, odabrati prezime, ostaviti sve ostalo kako jeste i kliknuti na OK. Ako pogledate sada našu tabelu, vidjet ćete da su učenici sortirani upravo prvo po razredima, pa po ocenama, a zatim i po prezimenima ukoliko imaju istu ocenu. Pošto smo sada sortirali podatke, u sledećem videu ćemo da ih filtriramo.